Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Hairiah Hosizar Fandi, panggil aku Ria. Kembali lagi di channel keluarga Lekmi. Oke. Pokoknya subscribe, like and share. Yang ini channel yang pertama, channel keluarga. Pokoknya support ya teman-teman. Channelnya keluarga Lekmi. Oke, aku akan kenalin ibu aku, tapi ibu aku masih terawih teman-teman. Nanti aku nih, ibu aku baru datang dari terawih. Kenalan dulu dong, Bu. Dari traweh, dari Iya, tadarus. tadarus wes. Nah, Hai, nama Bu Sugeng alias Bu Sarwi. jadi keluarga Lekmi. Lemi apa Yumi? Terserah. Lho lah piye? Kan keluarga Lekmi. Lemi. Apa, Bu? Mbahmi. Ya wes, Mbahmi. Mbahmi jarene. Ya wes lah. Mbah. Mbahmi. Kacang. Pulang dari traweh, tadarus, bawa makanan. Makanan. Mau makan penol. Enak, Bu. Enak. Pajus. Donate gak dimaem. Gak suka donat. Tahune nek tahu balik to wi. Lama. Telepon gua kabeh mah. Ya wis dimaem. Ngol pedes. Ya. Ini urung enek. Ya wis tak ambilin banyu. Nang dimaem kacange. Mbah wek kon makan kacang terus. Hah, pedes. Sik tak ambilin mimi. Enak kacange. Bawe maem kacang. Heeh. Ah, pedesan mau minum. Ngantuk kayak semlek. Ngantuk. Dan bubuk aku harus masak. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah wa nikmatillah. Gak ngaji nih, Bu. Ngaji dong. Engko. Nang omah. Iya, ngaji. Udah ngaji, Bu. Bismillah. Qur'ane di sana. Nang, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa khafa billahi waliya wa khafa billahi nasira minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musfa'in warra'ina layyam bi alsin musma'in warra'ina layyam bil musma'in wara'ina layam bi alsinatihim wa ta'nang fiddin walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wangdurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la ya'annahumulahu fi kubrihim fala yu'minuna illa qalila ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min